Mentakan retrek risau aja apuai Eugene ning do mo plang ulawan tap kerteng yeladi haka opes Deputy Commissioner East Khasi Hills District na kabenta banyakun yakani ke election cheating samai na mau plang constituency. Hakane ke jingwan tap kerteng lawan senran lang ke kemie ki bahiyang hasam kinong kersan ke UDP palawan senran lang digihe ke UDP kata uba lakamen rumbui uba Tita Sterwell Khan uba Jimino Mautho uba New York ke sungo uba balajit senram bat kiwe-kiwe. Kalau kamu bilang konflik berkunjung ini, sen hajin berkata ada konflik nomination. Kumba kilawan kipat ba haka punya trek hayeng jengi. Ngasap pasur pa bangangit skamru o pa undon dekat mana. Kiki mat dok sebab ibu mungkin nampak konflik lah job election. Kaba nikau misyabe hi kadai ka jisko jo kipat ba bakila wan siyeng namata kikam kijam bai pai la le ka e ma kwa ban bot kadai ka bot dia ni kimati jong ipa kumba filai i ya to sngi ba ai ka rai kipat ba hi kila jet ba kipat ba hi kila mon nga ba ni la ka bayangan Iakhun naka UDP pamenta hi kala isno ba UDP pamenta layang kum kandidat kum kurtong naka seng UDP Kalau banyak kun di election makin player football, jumlah ini pamenta politik. Ni kun yang ni politik ni mana ama? Haka jikim jungi ni ya ni kindo ki prepare ni tinko ki prepare kani ro kadega way buat ngam keran din ngalong no ilakai bom ju keran din ju akane ka thong jo kani ngalong way tur khmat buat ngan yai perto haba ngalong khmat ngakli ni ba kum bakara ki pat ba kikuai nga bangan UDP nomor pai na associate de buat ke UDP kamu kesos kan sengi berkunjung kumu kasih ngasoka ngasutenat ngasukumen bangandon bentalang bak seng reulo Iyo itu bagi dan kesan tuki bila lagi coba lampang dua aku tahu tidak masuk banyak pilih ngamde u kandidat balaji kun mena-mena apin ong banga kinong kesan gijonga nrai kumbanga yang hangni ngayeng hakasur jong kipat ba ban ngai scam gitu kipat ba balawan chikmat siyeng lawan ban ong nga banyak kun ban shimti yang ni ngai scam ba gitu kidon dekat banga sa shibetangan ong Alpi itu ilade, maka konstitusi jongi kalau kau bahe, kenang bagi kipat cong jong konstitusi kamu pelang, kemudian keleng saudang. Aku apa itu ilade, bangadai Eugene seling dok, kau jongi badeng eskisun, belak leh orang ni pertai, ngalong player football, melaju lakai ni klub berpera dari India, ngalaju lakai negari rukunjung, ngalaju yo kusnam berpera, malayo kusnam player Congkari bertibet tam hak ajar karsan. Bagaya kalau nongrim mengakua ya kalau baik apa pernah. Jadi lang pipi menen mau plan tu obat tak pernah. Betul politik. Namdan ia benong ia ganti cong kalau cong. Ba Eugene, kita bila buat dekat dinjat dari kepa. Atau nang ni squad dan nang di klub sesuai kontrak nak nunu ka klub melihat ko ISL. Ngam Tharai nganyo akalat bangan Iakhun Phutbal Shuh Sir Shim kan ikam merekam secara baik kam dega basuk kam dega bala ngan lakai ban ong man wan insting namata ka imlang ka salang kipat ba kumta ngala Shim ti kan kam bat kam football ngalarai ngan sangya kemudian Rafi Sajid kebut pin wakna hoi